Hello friends, ni Joe Biden, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkurikirana Mwizerwa Media TV. Ibuka gukora subscribe, like na share kuri Mwizerwa Media TV. Ninza mu Rwanda, nzaza twishimane, ndabakunda cyane. Hello what's up guys, ni Mwizerwa Media TV. Nkuko mpora mbazana udushya mu bihe bitandukanye. Uyu munsi noneho umuntu urareba ino video kuva bitangiye kugeza isoje, araba yabasha gufata ifoto y'umuntu ashaka akayivugisha amagambo ashaka. Icyo ngusaba ni gukora subscribe, like, share na comment. Tudatinze rero, jya kuri Play Store yawe downloading application yitwa Virbo AI. Kanze mbereke kuri Play Store ina application ukuntu iba imeze, ntabwo nshaka ko video iza kuba ndende. Urajya kuri Play Store, yawe udownloading application yitwa Virbo AI. IE. Dore ngiye kuko nyifite ndahita nkora open. Nyuma ko open uragukira kuri tableau imeze gutya. Ushyiramo ifoto hano handitse upload y'umuntu ushaka kare buze kuvuga amagambo ushaka. Tuhakande. Ngiye gukoresha iyi foto ya Joe Biden ngiyi iri ku mwanya wa mbere. Tuyireke ijyemo iyi uploading. Guys, ngira ngo murabibona ifoto yamaze kugeramo. None icyo tugiye gukora, tugiye kurikodinga amajwi dushaka ko ari buze kuba arimo kuvuga. Urakana hano handitse ngo record audio. Ubwo reka nze mpakande. Ushyira hano handitse ngo English hejuru. Then utangire recording. Ninkanda hano kuri aka kamikoro ndaba ntangiye kurikodinga. Kanze ndi coding amagambo nshaka ko ari buze ko bari kuvuga. Hello friends. Ni Joe Biden, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkaba nkurikirana Mwizerwa Media TV. Ninza mu Rwanda nzaza twishimane. Nibagirwa gukora subscribe kuri Mwizerwa Media TV, ukore like ndetse na share, ndetse unandike no muri comment ibyo yifuza ko yakugezaho mu bindi bihe. Gira ngo ahangaha ndangije kurikodinga, noneho aya majwi reka uploading muri systeme y'iyi application, babihuze n'ifoto nashyizemo. Ntago biratinda cyane, bitwara umwanya mutoya. Gusa icyo ntago recommending hano, ugomba kwirinda gukoresha amafoto y'abantu runaka bakomeye bavugisha ibintu bitari byo, kuko bishobora kurangira bikuviriyemo ibihano. Guys, irikora fresh umwanya mutoya, ibintu biraba byatunganye. Ahangaha uhita ukanda hano handitse ngo generate video. Tegereze yi generating. Ngira ngo ahangaha murabona ko itangiye kwigeneratinga video nta kanya gatoya. Ubundi nkatangira nkumva ari amagambo navugiyemo ari president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arimo arayavuga. Guys, iyi video nubona yagufashije, ntibagire gukora subscribe, like ndetse na share kugira ngo n'abandi bamenye kwikorera ibintu nk'ibi ngibi. Guys, ahangaha rero video yanjye yamaze gutungana, noneho nshobora kuyisavinga no muri album yanjye ku buryo najya muri telefone nkayibona. Reka nkore download nyisavinge, ukanda hano handitse save to album. Tuhakande tuyidownloading ijye muri telefone bisanzwe. Ahangaha rero ibintu byamaze kuba neza cyane. None iyi video yagufashije, ntibagire gukora subscribe, ukore like ndetse na share. Ndabakunda cyane.